pijesak, torta, sastojci, potrebno je 4 pudinga od vanilije, 2 šlag kreme ili pjene, 300 g mljevenog keksa, 300 g kokosovog brasna, 300 g mljevenih oraha, 250 g margarina za kreme čokoladnih mrvica za ukras, 1,5 l mlijeka. Priprema prema uputstvu sa pakovanja. Pripremiti 4 pudinga sa ukusom vanile sa 1 l mleka i 300 g šećera. Puding ohladiti uz povremeno mešanje. U dubljoj posudi penasto umutiti 250 g margarina, pa postepeno dodavati ohlađen puding, uz mešanje. Dobijenu smešu podeliti na 3 jednaka dela. U prvi deo dodati 200 g mlevenog keksa, u drugi deo dodati 200 g kokosovog brašna, u treći deo dodati 200 g mlevenih oraha. Okrugli kalup prečnika 26 cm, obložiti papirom za pečenje, pa sipati prvi deo sa kokosom i ravnomerno ga rasporediti i staviti u frižider. Naneti drugi deo sa keksom preko prethodnog i ravnomerno ga rasporediti. Pažljivo i ravnomerno naneti treći deo od mlevenih oraha, pa vratiti tortu u frižider da se dobro stegne, najbolje do sutradan. Preko dekorisati šlagom i posuti rendanom čokoladom, bijelom i crnom ili čokoladnim mrvicama. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.